Iyi ni Klaus Night gahunda y'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko umwaka ushize wabaye mwiza ariko ikibazo cy'abimukira kikaba cyarabaye ingorabahizi. Nyuma yaho imisanzu y'ubwishingizi ku binyabiziga izamukiye, abashoferi barasaba leta kuzamura ibiciro ku ngendo mu rwego rwo kwirinda ibihombo bya hato na hato. Leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse kimwe cya kabiri cy'inkunga yageneraga umuryango w'abibumbye ngo ifashe impunzi zo mu gihugu cya Palestina. Ibi bikaba bishobora kugira ingaruka mbi kuri miliyoni z'abaturage b'icyo gihugu. Na makuru ya Klaus TV mwateguriye nanjye Tasiye bizirame kufatanya na Infinix. Infinix. The future is now. Perezida Paul Kagame yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko umwaka ushize wabaye mwiza ariko ikibazo cy'abimukira kikaba cyarabaye ingorabahizi. Ubwo yakiraga abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda kwisangira ritangiza umwaka, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwababajwe no kuba hari bamwe mu bimukira bahuraga n'akaga ko kugurishwa nk'abacakara maze rufata iya mbere mu gushaka ibisubizo birambye birimo no kwakira bamwe. The desperate situation of African migrants in Libya. Ikibazo cy'abimukira muri Libya no mu bindi bice ntabwo ari muri Libya gusa cyari kiduhangayikishije cyane, ariko ntitwakomeza kukireba gusa ngo twumve ko kiduhangayikishije ngo kihore. Natekereza tugomba kureba neza intandaro yacyo. Seriously, the causes, the root causes are important to know, to understand. Ni ingenzi kumenya, kumva kugira ngo gikemure. Be construed to mean that it is Libya's problem. No, it's our ushobora kumva ko ari ikibazo cya Libya. Oya, ni ikibazo cyacu. Aho abo bimukira baba bava hose, icyo ari cyo cyose cyaba kibibatera kitugiraho ingaruka twese. Rwanda remains prepared to provide our own. Si igihugu kimwe, u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira bose bazaba byifuza. And if necessary, sanctuary for those migrants who wish to come here or. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyagaragaje ku mugaragaro ko gihangayikishijwe n'iki kibazo cy'abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika bajya gushakira ubuzima bwiza ku mugabane w'Uburayi. Perezida Paul Kagame avuga ko kwakira ababimukira bifite aho bihuriye n'amateka y'u Rwanda, aho mu myaka yashize hari abanyarwanda bahejwe mu gihugu cyabo ngo ni gito cyane. It is easy for us to say this and biroroshye cyane kubivuga no kubikora bitewe n'amateka yacu bwite. Murabizi si kera cyane, ni mu myaka 25 ishize na mbere yaho bavugaga ko abanyarwanda bagomba kuguma hanze y'igihugu aho bari bamwe muri twe twarimo. Rwandese should stay outside of this country wherever they were, and that involved some of us, because the leaders of that time. Kubera ko abayobozi b'icyo gihugu bavugaga ko igihugu ari gito ku buryo kitakwakira abandi bantu, kuba gito byari politiki. Too small became just really a political statement. There is no country that is ever too small to accommodate its people. Nta gihugu cyaba gito ngo kinanirwe kwakira abantu bacyo. Icyo turi gukora ni ukwerekana ko dushobora kwakira abanyarwanda bose ndetse n'abandi banyafurika. Nibaza twe tuzabona aho kubatuza. If they came our way, we would find a place for them. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 15, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yatangaje ko mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2018
aribwo abimukira ba mbere u Rwanda rwemeye kwakira bari kuba bageze mu gihugu. Nyuma yaho imisanzu y'ubwishingizi ku binyabiziga izamukiye, abashoferi barasaba leta kuzamura ibiciro ku ngendo mu rwego rwo kwirinda ibihombo bya hato na hato. Abatwara abagenzi mu modoka za rusange bavuga ko basanzwe bahendwa na za serivisi zitandukanye zirimo ibikoresho by'imodoka ndetse n'ibihombo biterwa n'izamuka ry'ubwishingizi bw'ibinyabiziga. Uyu munsi pine twaguraga 60,000 iragura 50,000 hagati ya 95 n'105. Silence kwishyuraga 400 ubu yageze ku 695 kuri contractier. Naho kuri touriske yavuye kuri 2,470,000 ubu bigeze hafi kuri 4,150,000. Ibintu byose byarazamutse. Twasabye rero urako yagerageza kwiga ibiciro byacu by'abagenzi twariho abagenzi n'ibiciro bigezweho ku isoko bakareba icyo badufasha. Igiciro kigumye uko kimeze ntago nibaza ko ni imibare ntago umuntu yakora ama company amenshi cyane daeri after amadeni mu banke ngira ngo twebwe ni nacyo twifuzaga cyane nukureba izo company zo zirushura nayo amadeni ni kibazo ni gusa abagenzi bo bavuga ko izamuka ry'ibiciro ku ngendo bikwiriye kwigwaho n'inzego za leta hashingiye ku nyungu z'abakora ingendo ndetse no kubatwara abagenzi mu rwego rwo kwirinda imbogamizi ku mpande zombi. Ingaruka byatera nuko byagabanya kugenda kw'abantu baba bajya gukora business mu ntara, abafite ibintu bajya kuzana mu ntara bazana mu mujyi, ni byose byazana ambutiyaje yo kuba abantu bitaburira kugira ngo bakomeze business zabo. Aye byiza leta ikabyinjiramo bigahama uko byari bisanzwe cyangwa bikamanuka, twebwe abaturage byaba bitworoheye. Ntago bashyira uko bashaka, ni ukuvuga ngo bagendanye n'igihe uko essence imeze, natwe ntibadukabirize. Umuyobozi w'ishami ry'ubukungu muri Rwanda Benjamin avuga ko ibiciro ku ngendo bitazazamurwa nuko imisanzu yazamuwe, ariko hakaba hari gukorwa inyigo izatangazwa mu gihe cya vuba. Ntawavuga yuko nta ngaruka bizagira, ko bizabura kugira ingaruka ku biciro byo gutwara abagenzi, kubera yuko biri muri bimwe bigomba gushingirwaho mu kugena igiciro umugenzi agomba kwishyura. Nyamara banki y'u Rwanda iherutse gutangaza ko iri zamuka ry'imisanzu itangwa ku bwishingizi rigamije kurinda ihuriro ry'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda ibihombo byaterwaga nuko nta biciro fatizo byari byarashyizweho. Mu gihe abasuraga ingoro ndangamurage yo kwa Richard Kandt bajyaga babona inzoka z'ubwoko butandukanye, ubu hamaze kugezwamo ingona zo mu mazi. Iyi ngona yakuwe muri pariki y'Akagera imaze amezi 5 igejejwe i Kigali, ikaba ireshya na metero 1 na santimetero zigera kuri 20, ikaba yashyizwe muri pisine ikikije ubusitani. Iyi ngona ikiri nto igaburirwa amafi gusa, mu cyumweru kimwe ikarya ibiro 4, ariko abayikurikiranira hafi bakaba bavuga ko nimara gukura bazajya bayiha akaguru k'ihene cyangwa k'inka. Kugira ngo abanyarwanda bemererwe kuyisura, umukuru azajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 1,500, naho umwana agatanga 700, abanyamahanga bo bakishyura 6,000. Uretse ingona mu ngoro ndangamurage yo kwa Richard Kandt harimo n'amoko menshi y'inzoka, harimo uruziramire, insane, impiri y'amahembe, incarwatsi, ifuha n'ikimata, mamba ndetse n'izindi. Umuyobozi w'ikigo cy'ingoro ndangamurage z'u Rwanda Ambasaderi Masoza ya Robert avuga ko ibi byose byashyizwe muri iyi ngoro ndangamurage kugira ngo bikurure abantu. Ingoro ndangamurage yo kwa Richard Kandt buri mwaka isurwa n'abantu bagera ku 12,000, ikinjiza amafaranga ari hagati ya miliyoni 15 na 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwiriwe, amazina yanjye ni Iza. Nkaba nifuza kubabwira ibyiza by'i serivisi nshyashya igufasha kwivuza hamwe n'abaganga ndetse n'abaforomo b'inzobere ku mafaranga 500 gusa. Nibyo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga natwe byatugezeho. Biroroshye kwiyandikisha. Kanda akanyenyeri 811 akadirishya kuri telefone yawe, ukurikiza amabwiriza. Bona uburyo bwo kwivuza aho waba uri hose utavuye iwawe cyangwa mu kazi. Kwivuza byorohejwe, kanda akanyenyeri 811 akadirishya babo. Serivisi zo kwivuza ukoresheje ikoranabuhanga abanyarwanda bose. Hamagara 8111 ku bindi bisobanuro. Life is a journey. Every day, I'm constantly searching for the beauty in life. Capturing amazing moments beyond expectation.
Those are always the best moments in life. And that's what keeps me going. Stay true to yourself with the all-new Infinix 05. Infinix. The future is now. Sudani iratangaza ko yohereje ingabo nyinshi ku mupaka wayo na Eritrea mu rwego rwo kurinda umutekano mu gace k'inyanja itukura. Mu ntangiriro z'uku kwezi leta ya Khartoum yari yafunze umupaka wayo na Eritrea ndetse inohereza ingabo ku mupaka wa Kasara ikurikiye leta ya Misiri yohereje ingabo zayo muri Asmara. Ubuyobozi bw'igisirikare buvuga ko bagamije guhagarika ubucuruzi bwa magendu bukorerwa mu burasirazuba bwa Sudan ndetse no ku mupaka wa Eritrea. N'ubucuruzi butemewe ntabwo banyura ku mupaka ku buryo bwemewe. Ibi biteza ikibazo abantu batuye hano. Hari abafozi binjira mu gihugu cy'abaturanyi. None turashaka guhagarika ubucuruzi butemewe n'amategeko. Gusa ngo hashize imyaka umwuka mubi hagati ya Sudan, Misiri na Ethiopia uzamutse bitewe no gukoresha uruzi rwa Nili ndetse ukaba unashingiye ku cyemezo cyafashwe na leta ya Ethiopia yo kubaka urugomero runini ku mugabane wa Afurika. Leta ya Cairo ishinja Sudan gufasha umushinga wa Ethiopia mu gihe leta ya Khartoum yo ishinja Misiri gufasha inyeshyamba zirwanya igihugu cya Sudan. Isaias, perezida w'igihugu cya Eritrea, avuga ko gushyira ingabo ku mupaka wayo bitari bikenewe ko ahubwo bagamije kwirengagiza ibibazo biri mu gihugu cyabo. Ibyavuzwe ko ingabo za Eritrea na Misiri ziri gukorana nta makuru y'ibihuha yatangajwe n'intasi za Sudan mu rwego rwo kugaragaza impamvu bashyize ingabo ku mupaka w'ibihugu byombi muri leta ya Eritrea na Kasara. Ni mu rwego rwo kwirengagiza ibibazo by'imbere mu gihugu. Imipaka y'igihugu cya Sudan na Eritrea yakunze kurangwaho ibibazo by'umutekano muke. Kuba hazanywe ingabo hakaba hari icyizere cy'uko ibyo bibazo bishobora gukemuka. Naho Papa Francis yatangaje ko ababajwe cyane kandi atewe ikimwaro n'abana bagiye bafatwa ku ngufu ndetse bakanahohoterwa n'abapadiri mu gihugu cya Shiri. Ibi bikaba bikuriye kubera isomo abandi bihaye Imana. Ubwo yagezaga ijambo rye ku bakristo b'igihugu cya Shiri, Papa Francis yavuze ko yashegeshwe cyane n'intimba nyuma yo kumva ko abakabaye baragira intama neza ari bo bafashe iya mbere mu kuziyobya. Ntewe ipfunwe mu kugaragaza akababaro kanjye n'ikimwaro by'abana bafashwe ku ngufu na bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Nkomeje gukurikirana ibikenewe mu gutsinda ububabare. Mbaye uwa mbere usabye imbabazi no gukora ibishoboka byose mu gufasha abo byagizeho ingaruka. Gusaba imbabazi kwa Papa Francisco byashimishije abaturage b'igihugu cya Shiri barimo abafashwe ku ngufu n'abapadiri ndetse n'abagiye bahohoterwa n'abihaye Imana maze bagapfukiranwa n'ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya muri icyo gihugu. Forgiveness is necessary, but abuses have to be stopped forever. Izingiro ry'ibi byaha byakozwe ubwo Musenyeri Juan Barros yagirwaga umuyobozi wa diocese no ya Osorno mu majyepfo ya Shiri. Abakristo bo mu majyepfo y'iki gihugu bavuga ko Musenyeri Barros yakoresheje umwanya afite muri Kiliziya Gatolika mu kuburizamo iperereza ku byaha byakozwe na Fernando Karadima wari umupadiri muri diocese. Mu gihe kandi leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse kimwe cya kabiri cy'inkunga zageneraga umuryango w'abibumbye ngo ifashe impunzi zo mu gihugu cya Palestina, bikaba bishobora kugira ingaruka mbi kuri miliyoni z'abaturage. Kuri uyu wa kabiri ishami rya leta zunze ubumwe za Amerika rishinzwe inkunga ryatangaje ko Amerika yagabanyije inkunga yayo ingana na miliyoni 65 z'amadolari muri miliyoni 125 yari isanzwe itanga zigafasha impunzi z'igihugu cya Palestina. Impunzi zatangiye guhangayika aho zivuga ko ubuzima bwazo bugiye kujya mu kaga. Ntibakabaye bagabanya inkunga. Abantu bari hano barakennye, ntacyo bafite ku buryo bakwifasha. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rifasha impunzi z'abanyapalestina hari maze imyaka igera kuri 70 zifasha abasaga miliyoni 5 bari mu ntara nka Lebanon, Jordan ndetse na Syria. Gusa umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres avuga ko atigeze amenyeshwa na leta ya Washington ko bagiye kugabanya inkunga bageneraga uyu muryango.
ariko ibyo muri kuvuga ubu sindabimenyesha rwose. Uyu muryango ufasha izi mpunzi z'abanyapalestina kubona ibiryo, kwiga, ubuvuzi ndetse no guhabwa imirimo. Amafaranga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yihariye 30% by'inkunga yose yinjira muri uyu muryango. Inshuti bakunzi ba Close Night, ni naha dusoreje amakuru yacu kufatanya na Infinix. Infinix, the future is now. Perezida Paul Kagame yabwiye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko umwaka ushize wabaye mwiza, ariko ikibazo cy'abimukira kikaba cyarabaye ingorabahizi. Nyuma yaho imisanzu y'ubwishingizi ku binyabiziga izamukiye, abashoferi barasaba Leta kuzamura ibiciro ku ngendo mu rwego rwo kwirinda ibihombo bya hato na hato. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse 1/2 cy'inkunga yageneraga umuryango w'abibumbye ngo ifashe impunzi zo mu gihugu cya Palestina. Ibi bikaba bishobora kugira ingaruka mbi kuri miliyoni z'abaturage b'icyo gihugu.